Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kini menjadi tuan rumah penyelenggara ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM yang ke-17. Dalam pidato pembukaannya, Prabowo Subianto membahas langsung mengenai situasi di Gaza yang semakin memburuk. Menhan Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia memiliki sikap tegas dan jelas mengenai perang Israel-Palestina, yakni mendesak agar upaya gencatan senjata harus berlanjut dan tercapai. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut dan diperluas, sekaligus mengajak negara-negara ASEAN melakukan langkah serupa sehingga dapat meringankan penderitaan rakyat Palestina. To emphasize that Indonesia is deeply saddened by the deteriorating situation in Gaza, particularly the horrid humanitarian conditions. Needless to say, we are closely monitoring developments in Gaza. Indonesia's stance is clear and firm. We push and we call for immediate cessation of hostilities and the immediate setting up of corridors for humanitarian assistance.